Izinja nina Metro FM. Nizinja nina uhulumeni waKwaZulu-Natal ezoxhasa lama award ekubeni nazi kahle ukuthi la siyasetshenziswa. If nina nifuna ukuba amathishu uqhubekanike anginqabeli mina. Ungizwe mina mfowamcunu. Soze mina ngavuma emhlabeni wami enguphethe ngawunewe ngonyama wamabhinqa. Ngivumele mina iinsult neabuse enzakalayo. Abawudlala umculo basenyanya laba bantu basenyanya siyabanukela laba bantu asifundile kubona asilutho kubona. Indaba ilapha ngane zakwethu. Imalanga inadlule ngikhumbula ungizwe bangena kwi-podcast and chill network laphana kwi-segment ethi Bhinqa Nation. Wayezwala ungakuthakaseli ku-Metro FM ngendlela owenza ngakhona izinto ukuthi ufake i-category yakamaskandi ukuthi yena kube nebani best maskandi, best viral challenge nane record of the year ifake omaskandi ekubeni Metro ingaka-appreciate ukuthi udlale umaskandi ngokweqiniso uthi kungizweke uMetro awuyele kude uphume kumaskandi ngoba abawenzeli lutho. Nansi indaba lapha-ke kumthandeli Manqele ubhale ipost yakhe wathi-ke saphinde sakhuza ebuye futhi nakulo nyaka ubhadelwe last year umthandeni laphana eMbombela wahamba wayoperforma khona wahamba wayoperforma khona uma-Metro FM awazi uma uthi ngiyakhumbula kahle or uma-Metro FM function or event ekade ilapho uMahu wakwazi ukuthi nawo performa eThekwini lapho umthandeni engakwazi ukuyihlukanisa phakathi so kwaba ne-DDD-ke lapho ukuthi enye-ke i-event-ke akakwazanga ukuya kuyona right-ke nansi-ke indaba ukhuzana ukhona laphana kulo event leyo uqashiwe kulo nyaka-ke uzoyoperforma khona indaba ilapho ungizwe wakhala kakhulu ukuthi na uMetro FM awubenzeli lutho abantu bakamaskandi ngabe lokhu-ke ungizwe usafila ngendlela efanayo yini since beqashe bani-ke umthandeni SK usondela kakhulu nongizwe bayaphilelana nje kakhulu ingabe ungizwe usafila the same way ukuthi-ke uMetro FM wenze iphutha ngokuthi uqashe u-SK since ungizwe ayikhulumile lokhuyana hayi sasithi ukukhulume ngoba umthandeni SK akekho umthandeni SK usekhona-ke kulokhu-ke kwi-event yakhona ingabe ungizwe na usafila the same way ukuthi na uMetro FM akumelanga uqashe omaskandi noma kume kanjani ekugcineni kosuku ngane zakwethu okumele sikukhulume okumele sikuveze uMetro FM is running a business uMetro FM la uzokwenza imali uMetro FM uma ubona opportunity uzofuna ukuthi nawe uthole upiece kulowo pie loyo so angeke uma ubona opportunity engasiza ibrand yabo ukuthi ikhule since kune-gender esikhule njengomaskandi obvious they are going to do something about it. That is why kunalama category akhona uMetro FM uzama ukuthi ukhuphule imali ama-revenue nama-profit ngandlela thizeni ama-stakeholders axhasile laphana or afake imali yabo ayitshalile afuna ukubona isiteshi senza inzuzo so ukuthi thina sibona kanjani sicabanga kanjani ekugcina kosuku kusuke imbono nje yethu mhlambeni ubona engeke iwenze umehluko they just to make money ilokho kubalekile kubona so asazi ngaza ukuthi ngoba wayibekile kungizwe ukuthi yena upresident wamabhinqa asazi uma upresident wamabhinqa iside elilodwa noma ubheke elinye iside ukuthi mangathi context akubona akhulume uma kwenzeka into liside athule asazi nimonza kanjalo kodwa kwesisikhathi ubukeka kanjalo ukuthi into yakhe inokuhamba ngeside elilodwa futhi akekho fair uba biased okuba inkinga-ke lokho ukuthi yena athi ufuna ukuyibeka abe yini abe upresident wabantu ukuthi uma kunenkinga ebese yena ethi abantu abathize benza ukuthi abanye ngoba bengekho uma sebekhona abanye abantu lapho yena engaveli komele avele azochaza ukuthi namanje iMetro FM isabheda yini ngokuthatha-ke lesinqumo sokuthi-ke iqashe umthandi nelast year imqashile nalapho yayibhedile yini yilokho abantu abakhala ngakuthi hhayi masubona kukhuzana laphana ebese-ke uthi abantu abaphumela injalo indaba nazo ukuthi if ithi uzobamba lapho kwenza kahle sesodibana nokuzayo.